hikai nanti depo seorang mah siapa desi wan kenang sani pan kerjaan yang kali kali itu kalau distribution kayak gini yang kalau kali kalau tak kali kali distribution ya student sama aja Shibon ba ng tangkajing te kum kanong hikai ngala hikai mentala ar kulai kalikisnem ko St. John Bosco Boys High Secondary School sora pat kum kanong hikai ngai i shisha ba kane ka reservation policy ka ta shisha mane hakoi ki interview no ka bangadang de pro ngala itho iki ba daki khana school jonga manta ki ba kuli class 7 class 8 ki wan shanga ki ong komes Inso mentoy syuk ban kepat, inso mentoy syuk ban kulit. Tengok orang iki balai ke kedang. Tiap inso mentoy ni nama orang ipet. Ni miyo kakam kecam. Ni iki men jengi ki miyo kam ki miyo jam. Mat kawai ro ka baslo tenat balai baki kena mentah wat ki kena school. Iyo iya ko di social media. Kalau jang kan ikap reservation policy bat ki orang ni so kya ni so do jing termen mes ban kulit cakmat. Lima balai bakasorka kam ya kata kam ha thum jam kabaya ringkat. Bat kum kana hikai masuk ka ban slow hamni ru sya ka sarkar ba balai batang hamni hapo ka jala mi khalaya jani ka bangi dadon kata reservation on reservation ka jing sya ngi de ki jo ki try mo ni dan ngi de ki jo hapo ka chu try te balai pat ngin dadon kata ka jing ya te kum kana hikai kum kalong kni kum ka wei na ka jat brio khasi jantia kum ka wai kena kenong song jam berjalan kaya ngapa banbu kani ke jingkat pat cakap sarkar baso bha makin ya kata ke bha tungkam tungjam kebayaran kan bat ha keju ke poru ngabu ke jingkat pat baso bha ba nai i ru ya kini ki riu ke badan ha ke benta jong ke jingduna ha ki partner mathai kini mi ha bantai wa mdei bangin yo nong tangmangi ki babyang kakti ke jat na thrai na kaliam jong sarkar ngabu ke jingkat pat so bhaban peglem nak kabanta kini kiba duna hak dekat ber ba sahi sian ngako ban ai ba kata ka jing ha kam ha jam kanong kumju annai khet no silang khmat yanu ro namang ye dei hak ju hi ke jelar ye dei ke ju ka trai halo betul jing ban ma kidan jibang ba ni rekam tu dari solution ma inda be ka general ka open buat kasih ka semua video Anor kata kum kanong hikai aku aban shim ni kani kala kalti bang ayo kun kani social media apo ha ka jing sau janga hi ngaso kani ban long kum ni nin ai am tip sui hab ni em hungre ha ka jing sau janga kum kanong hikai kum kalong kami ngaku aban bu kani ka jing ai jimut ai be 80% ngin long general baro ai bat ki para karu jingi ki khasi ki jaintia baro ki bahab Hangni hapo ka jalan khali aji in I be keju in I keju the one who deserve they are going to get it naman teng la dengi pe halo jing ni ki reservation teng the wrong people sits on the chair teng ki ba dei hop ban yo kim yo andai ki bam dei hop ban yo ki yo ti hanor ka ni ngasi ka jing ka pa sa hisian biang kum kalong kini ba kum kana hikai to ai ba kan nyalong be kumjo ya baro ba sakwe ngan ai jeng ta ai 80% ninya khon ke nya kutu kesit ninya khon ta ai at least 5% yakine ki baduna ya ka khotmet and 15% ya ki bai pa hapring jeng ki try jelang ni khon ninya khon ya kene ki 80% la dai mana kalong khon si kumjo the one who deserve reason so kepada kene ka jingyaki namta kene ka dusta system thamtam gamar ba dangiyat hi ka dusta perspective dusta system mut ka jing ka jong pai ba kalau kebajur dang ni sakhmat ka jing tu kam ka jong ka cek putih ka jongi mo kan ka bakra kata kan ka jing kebat ka jong hi ba ka sarkar kan implement ya kene prospectively kidan ki ba angma ba kade ka jing reserve ya ki khasi begaru se ka penrandian yangi Kisuya hak tigbang ba kada menjan ka open back nanta vote kasi jeng aman garu kisuya hak kata ka tonton kam ka reservation policy haga ka so ka tonton kam hi ya kata ka issue bagi jakan atau senam hadian kabiah ya ka pementa kat kum ka jiya churum seneng ka so ka tonton kam hi ba kani ka existing reservation policy kan ne kum di student jongi mentang labun di manang basta
padho di student jong di garuru di perlok jong iru iru di bun di manang di bestak sama kajing bun beriu pada kalong bangi ni lah kambun di dang don tang dia Jelong ngaku akan bagi itu din full lang ya kerja ke problem jong di bun sama jong ni bakin adjust lang dan kumno bakin ya penbiang lang ni dengan biang kiru kin biang ngimkwa kajing bania snil ne bania Tentu bagi markiru kidai kiri ulum kidai di nong mekalia jangi kidai di bayin di bahasam di jangi rungi bun jadi ni songkha jangi ru babun di garu kasi dan tiap dia bun ngamkwa kan bakanuan kanu kajing ya senam kapadeng jangi bat jangi akwa bagi ni kena jangi kena samla jangi ru kidai bania fight nama tak hok lejong kamu kaji kuat jadi kalau mbak di penkelano ikan reservation mah di ban penkelai ikan reservation di ban ai kan long ben market juga kan jadi jeng sisa ka di ban long bentam yang ni kasih jeng tiap di ban long tam ka jongi jeng mangila ya bun beriu dingin dia im suk lang kan kum juga ni rukin im ikun di kecil di jongi rukin ya im lang kan kuat tang